mına jastı sulu kuygan nököz kuydu katay. Abdullah. Ya. Al özü şonu görmek murdedeçi. Biz daha gençmeyle ekemiz ya mında öyle. Çıdap jirdik. Kança bir yıl çıdadık mı? Şunda adam keçilikti ekemiz ya. Üçümüzden biri özüne zam hakimi kılıp alıp koysun. Al da jönne okat ıstığıp jüyor. Poç durur ya. Mında kala. Dağele üçümüzden biri üstü koyboy turgan bolçu olsa kayrına gelse kayrına sen cadasın, kayrına bir sunu çelektep kıyavız. Kança. Abdullah. Buna misal için sen hakim bolsan bol boyu. Kim aytatma onu? Sağa bol boyu, sağa. Bulut ne bulut ki? Bu tatlagan olturmayacağım. Tura bu. Cemil'im buna mendeli araya vereyim hakim dike mine. Sağa bol boyu. Ne bol boyu ki? İşte kak bolu de buna. Ketesin karasa he. Vöng dese vöng var. Çaş sağ nemirek bolmadı tabii. Bırak sakal alıp koysana özü ol çatma diyor. Bulut ne bulut ki? Kanış mı? Şundalar işte. Bırak hiç kim öyle koysun var be badar. Bizde hiç kim koyboydu. Bunda hakim bulut. Bu akça jetpeyt be. Akça boş kerak. Hazır hakimde orun gerek eken. Yok dedim. Men nuguşumça da. Oşonduktan bu yerde azı üçöz karton yaşıyoruz gerek da 10 minden koyup durup kim utup algan hakim bolup kalıyor. Tup tura. Oşonda üçöğüzde birimizge kapı olmayın yok. Kapı olamayız. Tup tura. Hazır bir hakim 30 bin son. Bağısı o son ele. Proba oynayın, proba. Tak. Bırak kimiz hakim olup getsek dağı kalganızda göstere жүрme. Kanyaştı biz degen dostlar bizde Kantı Bey. Üçüncü yıldan beri birge işte. Tak. Eki tuz oynamaydı mı be? Yok 3 kere oldu. Da? Eks varsa gerek ha ya. Tak. Da. Da bizi otağız da. Ya. Men razılıkmın o. Ya. Koy kanış ne? O. Oy kanış nakta atkarız. Oy koldan geledi kanış geledi. Oy rahmat. Erten söz baram. Kanışlı baram. Makul. Tanrı billahi yok. Ben murdele uşuttu ağayıp özüm koyup vermeyeyim deyim de. Ben kaç yol açtım bırakman canakam işte şunu koyup vermedim. Durun be. Bucar hakim yapmayacak kartakana o. Kartayla hiçbir klas be. Nereye mi kara cemiye? Erteminin baldan çöndüğüme sal koyuştur da video için. Mesela daymaytap kartanı ap gel be. Alkat burada. Buna gel. Ap gel be desem güldele kartanı ap gel. Atmayan mı lan kara cerkeğin sen? İşte kabilet de bu. Tak. Tavşet Cambul seni işten aydaş gerek. Daha bunu aydaş gerek olsa öyle. Öngün karasan öngün öyle. Usulun kolundan caksılık geliyor öyle. Karasan setkadağıyla maymun. Aylalan kudayı pıdıtı bağ oskeslik kılbazın öyle lan. Usulca caşka gelip usul da öngü soğuktu birinci söyle görüşümü. Sen kıçırbay yönüne turgun. Meni işten ayday ve koyu Rahmancan Ekam özü üret. Aydaş gereksin, aydaş gerek. Kim garant bulut ertege bul meni de jazbaytım. Cadat. Sisti de cadat, gerek bulsa meni de cadat, sizgeden bolgandayım. Sen bakılda bakın. Ne bakıldı var? Şu bakılda bana jardan verirse beni atlamayız. Boldu. Hiç kimse yazmam ben. Sen aydaysın bu arada. Özümü kotam. O ağay özü kot. Ya. Yok meyli. Meyli. Kamçı var. Var. Sen bulmaya kaldın bu. Alo. Salamat mı? Kamçıyı oğutat. Ya. İşiniz görsetmenizlere çoğun rahmat. Demek ertenden başlayıp işti başlayacağım da. Bugünle başlayamam da. Bugün azı bardan atçot alıp nemeleri atıp. Makul. Makul. Çoğun rahmat. Atan ne durayım dese. Aytan buna korkmayanı kim koydu de.
Ne bilen kara gergevri. Kaysı betin bilen şu yerde oturdun ya. Buna kresloga oturuşuna akırıp bet gerek koylalayın ya. Abdulda men özüm dilemday. Ni dolnurak bola oturdum oturganda çımınday. Oy aylalayın ey. Sen bu yerge oturganda ben bunu yangar tev attım koy. Sana jarışma degen tur dev attım koylalayın. Ne balda? Ne bilen kara gergevrisin. Davay azırak söyleyli. İşti başlaylı. İşte başlaş gerek. İşti başlaş gerek. Da birinci adegende işti başta orunun alında жақсылап жуынып алыш керек. O girdep kettin sözümüz tağı. Тазаланып алыш керек деп Doğru, атам doğru. да. Так. Saç baştan Ар кандай ишти өзү мусулманчылыкта жуынып алыш керек. Сен барып бүгүн саунаны даярдатып, массажисттерди даярдатып, не бар деметип койгон, Bağır çaylalan, arkalar çulkavaysın malalayın. Vay bolboysun ne turasın? Sen bolsa mana Örtün bilen kara gergevri. Sen bak- Ölgen bukanın gözünde onu ne caldıra öyle duruyor ki. Hayvan emez, adam emez. İşten aydaş gerek bunu. туура. Өзү мынау бети калың адамдардын колунан жакшылык келбейт. O. Doğru. Жоқ мындай да, гейр беттер болады да, қалың болғаны менен нормальный болады да, мындай Жок, мындай өзүм илгертеден кеп бар да, мындай жоон жолуп адамдар, бети калың адамдардан колунан киши өлтүрүү келет, ушундай бир орой болушат. О, бирок сейрек жакшы беттер чыгып калат ошондон, айтып атпайм да. Ушундай болот. Илгертеден билинет, баарында тууралжан адамдардын. Муну карабайсың, мен бетин кара, көзүн кара айланайын. Жок дегенде көзү сәл мындай чоңураак болбой. Сен болсо азыр көп сүйлөбөй, мага неме жакшылап машинистке таап кой. Так, tamam. Орусча билсең, кыргызча, англисче билсең. Так. Давай, Tamam. Төрт tildi bilgen, татынакай симпатичный, куду өзүмүздө бир секретарша мен табам. Сен табышың керек ошону. Tamam. Бул сага биринчи поручение да, давай. Так. Алло. Камчы угуп атат. Я. Менин кандидатурам өтпөй калды. Кечиресиз. Мейли неме? Ким? Абдулла Иманкулов бар ушул жерде. Да. Rahmat. Ayttım ben bu kokmelerdi kim koydu dem. Rahmat. İşeniş korsatkanınızlarga ming martaba rahmat. Aqtayım, kaçan. Jayemi kabineti çok ele büyüğünüz gele varmayın be. Jengem bunday belek beçkek alıp degende. Hem işenişinizde aqtayımız aqsakal. İşeniş korsatkanınızga ming martaba rahmat. Meyli. Kalgan sözde şu siz de söyleşiyoruz. Boptur. Tak. Жамбыл камчы, саунаны даярдап, немени Yok, bu yakka ne ötüp ettim. Şundan geldim. Ayva жақсы iş oldu bunday, жарашат ekan o'zida. Құттықтам. Мен өзім айтқам, начальник деген мындай семизирек болуш керек деп айтқам. Tak. Yemek hep mınday baldır. Bu anca kadırlardı ketire turganı var. To'g'ri aytasiz. Sırttan ap kele turganı var. To'g'ri aytadi. Anan koldan kelbegenden keyin bir-birimizga mushayt qilbay kelishimiz kerak ukalarim. To'g'ri aytasiz. Жамбыл камчы эски жигит, өзү эле кетип калат азырчы. Ketemi? Кетпесе кетиребиз. Ha mına doğru sözde. Ketmese ketiremi. Biroga gorgasam özüngde agında çoңurak kılып koy. Ukam otur ukam. Bu negizi men açıgın aytıp koyun ukam. Bu senin öngün maga jakpayt, çınını aytış gerek. Aksakal, menin öngüm özüme de jakpayt kedeçi. Ha bu başka söz. Oşun için koldan kelbegenimiz kapa olbay. Al adam. Ulu hurmatlı İmankulu özü kuvatat. Apa? Ha, üçü üstten bolbay kaldık bu. Ne ayttım bu, kanday bolup kaldı. Bismillah arası tığlayıp su çok öyle dedim mi? Caca kapatılık çok. Sizler aytkan kişi bolat da. Mali. Caca kapı oldu, mali. Adam ne oldu bu bisti şıldın dağın bürü var.
Главный акча жоқ болуп атат, акча ошон үчүн. Давай картаны акырына до конца ойноп коелук эле. Давай ошондой кылалы. Неме? Баары мындай кылалы. Баары бир үчөөбүздүн бирөөбүздү аким кылып коймой сайын, мейли жалаңкычы келсин, мейли желмогузу келсин. Чогултуп, Ал үчүн ынтымак керек, достук керек. Достук керек. Эч кимден коркпош керек. Мейли тескен бири. Биздин ынтымактарды бузуп кое жаздашпадыбы? Бир кресло үчүн жанталашпашыбыз керек. Конечно. Ынтымак керек. Ени бою келсин керек болсо. Emre al gitti. Çıkın sen. Sen nereye var? Sen nereye yaptırız? Altı günü. Ne derim ne olur? Hadi. Tar. Yıldırma onu. Tar. Otur. Dur! Öyle, sen kimdeyden anlatasın ya? Seni kim atırdı indi? Batır! Sen dur! Men atım Rahman. Жақсы екенсің, Рахман болсаң. Так, жігіттер мамдай. Так, Гүлжер избирком bu. Жоқ. Ha, geçiresizler, жаңылышып қалыппын. Hareketli canavar. Canavar hareketli. Ataktın başına gitti. Oy, Şiroviç'um. Çurka desene çurka veresin bu. Hey, жоқ дегенде сұрап қоймайсың бұл қаяққа деп. Osal aytanda, o menен kara жерге сенді. Мен тияқта машинасында бірдеке қалған оқшайды дедім да. Тегін қара, тегін қара. Ушундай эки жүздүү кишини көрө элексиң мени. Мен мынан кара жерге жаңа эле сүйлөшүп атат элек го. Эмне коркосуң? Эмне коркосуң сен? Я, эмне коркосуң? Жел багыш беке, эмне коркосуң? Я, Мен коркконум жок. мен дейле болбойсуң бу я. Эмне кылдың? Мага келип туруп, тур деди эле отуруп алдым мен. Otur dediler, turu aldım getirip. Mine korkuldum. Мен. Мага кел алдыма бүт документ деген тек апарып койду. Өзүң апарып койду дедим мен сен. Мine коркосуң. Мен деле корккон жокмун. Мен деле чурка баратып ойлодум да, эмне чурка баратам деп чуркабай койдум мен дагы. Usul bir kreslo kene ya. O sözünle ula bile betin allaştırasın. Vay canına temsele bile cüzgan büroya gel. Cevap kaçtı. Adaştırma be. Жабы. Arkımızı gel var berdi. Oylanayım kuday. Bu kişi bolmaydı. Жоқ. Егер бұл аким болса өлді дейді. Hakim bol böyle bu sat dedi. Bu zaman gene. Oy bar demelen bar iş çok. Hakim gelgende gelesin bar çeleneyle. Barbarsın bana bize azır ara gideceğiz. Мұнан не келесің мұнан? Kımastırmanı geldin mi? Буга неме сантехник алганбыз, электрик алганбыз десем деле болбой билешип берет. Oy barçı bana gittin alayın oy. Oy giyin gelesin. Azыр бизде аким жок. O hakim çok gelgende. Tavansızda bakan atan ne oldu? Barbarsın ben. Men uşaqa atayin uşa hakim qilib jibirdilar. Men shuncha Hakim kılıp çevirdi. Kim abey? Kesti mi? Ana layın. Bağımız var ekeli. Buna demokrasiya degen şu bir süre bağımsız çinanlıklarda ap gelmeyle matbaştı öyle bağır soktu algan hemen otuzlu koysa bola degen. Danet değil o karıştı. Simpatis ne kez mitis sıkı değil mi ya? Akta kal. Siz dikelette biz verdi. O dayandık öyle. Yok, men akçasını ben verdim ya.
Мен алып келген. Ошо кылдык. Жок, азыр Чауынан мен дайдап. Күтүп атканбыз. азыр дегенде мындай таанышалы иш жөнүндө. Жок, сиз мындай кыласыз. İşte cumuş işleme kaçmaydı. Siz деген азыр самолетто кыйналып келдиңиз. Чарчап келдиңиz. Кыйналган жокмун. Сизге кыймылдаганга болбойт. Сиз эч жака кыймылдабайсыз. Siz şu oturup alıp iş kılıp getiveresiz. Biz ayıp getiremeyiz. Көп нерселер бар бұл жерде чечилбеген. Бердің чоңдары, қолындарларды қолдайды, қолында жоқ болды. Ешкім признал кетпейді, даже кіргізбейді бар. Даже справканы алсаң ала албай қалабыз бұл жерде. Мінекей қанша балдарымыз өз үстімен чоң жашап атады. Жер алалы десек, жер ала албайбыз. 3-тен 4-тен болған балдарымыз өз үстімен чоң жашайды. Жер алалы десек, сатып алабыз. Сатып алғанға біздің күнделіктеріміз жетпейді. Қолымызда ақшамыз жоқ. Ептеп 4 картошка сатып оқат қыласың ол жерде. Балдарымыз болса чоң жашайды. Жер бер десек берішпейді мердегілер. Очередке тұрмайды, очередке деп келсек ештеңе ала албайбыз. Очередке де жетпейбіз, очередке жараспайды делебізді. Қанша бала чақаласы өз үстімен чоң жашап отырады шу жерде. Жер деген очередке минуттан ақшамызды сатып отырса кете бердік болды. Ошомен ушинтип жашатабыз. Базарда отырып істеулер жоқ. Сода аштағанда кирсек ушундай үстүнөн алсак бизде аягы жаман бар. Бизди иши сөз үстүктейт да карапайым элдин сөзү дейт да калып эле калган. Жалаң колунда бар депутаттар, колунда бар чоңдор жашайт бул жердечи. Биздин айта турган көбүбүз ушул балдар. Канча келсеңиз биз ошончолук айтабыз. Мен ушул сөздү айтып атам. Дагы айта турган көп кишилер бар. Biz birlikte dey turgan bolsak, biz ар кандай кылып булар кызап көрүнгөн жактан кысымга. Сүрөтпөйт. Апа, сизге бир сураганда мына ушул жашыңыздагы бир топко келип калыптыр мына бул базардын айланасында тыгын 10 жылдан бери кандай тыгын болду? Ошол азыр келечекте дагы кандай тыгын болот? Ушул тыгын боюнча оюңуз кандай? Сиздин тыгын болбосо дейбиз да, ар ким порядкалуу эле жашаса дейбиз. Анан кийин батпай эшикке чыксак, ар бир чоңдар сатып алган. Ар бир өзүнүн көмөчүнө гүл тартып эле киргиле дейт. Кирсек соодабыз болбойт. Чоңдар болсо проходду колундагылар алып алган. А биз болсо башкарабыз, оош сатабыз, чирип ирийт. Бирдеке десе кыйкырышат. Алы жеткени сүйрөп кирет, алы жетпени тепкилеп кирет. Ишигиле ар кандай көйдө жашап атабыз. Токтогул районунда эң жаман нерсе ушул жерде. Негизичи ушуну келип карап берсеңиз болот. Мэр болсо вообще иштебейт. Ачыгын айтканда, эч бул мэрден биз мына ошоке жашаныма мага 40 жыл болду. 1 сом жардам алган жок. Менин эрим группада инвалид, 1 сом эч нерсе мына жок менинчи бул жердечи. Эч нерсе жардам ала албайм. 1 сом пасоя алган жокмун, 1 сом эч нерсе алган жокмун. Бирге келсек мыскылдап көрүп, колуңа эмне келет деп чаап коюшту. Ошондой бул жердечи. Рахмат эже, рахмат.